Book of Acts chapter 2 verse 38. zakozwe n'induma ibice 2:38 haravuga ngo Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Kristo kugira ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwa iyo mpano y'umwuka wera. Amen. Let us read. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. We are going to talk about the word in like 7 minutes. The topic of which is going to be the signs that reveal the church that has received the Holy Spirit. The day of the Holy Spirit, we all know that the Holy Spirit was there even before. But the day the disciples received the Holy Spirit in the upper room, it was the normal day of rejoicing for the harvest. It was the normal day. Amen. But in those days, they brought other workers who would work in their fields. And when they met in the upper room, because God cannot gather people for nothing, God descended the power of the Holy Spirit. And the Holy Spirit came for the adventure of those who had come to rejoice for them. But also even those workers in the field who had gathered together with the disciples, they also benefited from the Holy Spirit. It is the very reason today
Imana ntabwo yakuzaniye ubusa. God has not brought you here in vain for nothing. Wibuze kwakira umugabane w'ibisaba mu You are going to receive your share, your portion of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mwuka wera araza muri ba Petero. The Holy Spirit came for Peter, Petero atangira kubwiriza ariko uza kinezeza. and Peter began to preach. Petero atangiye kubwiriza. When Peter began to preach, Mariya nyina wa Yesu yari ahari. Mary, the mother of Jesus, was there. Yari kuba ari nk'ubu. If it was today, Hari igihe Mariya atemeraga ko Petero abwiriza. Mary maybe would have not accepted Peter to stand and preach. Mariya yari umuhungu wanje atangiye kampani none nugiye kuba chef. Mary would complain and say, my boy has started a company and now you are taking over. Umuhungu wanje nubuhereje zino baraka. My son has sent you this power Kandi ndi hano. and I am here. Ntabwo mwagize umugabane ngo nsigare. You have not received so that I did not receive. Itonde n'ijuru revera kubera kubwiriza mbali. Calm down, I should be the leader. I should be the Uravuga reverend. imbaraga z'umuhungu wanje urazizi kumshanje wamutubise nkamubyara. How can you talk about the power of my son when his mother, am available? I'm Ariko here. yicisha bugufi aravuga ati ngaho bwira. But Mary humbled herself and said, Peter, go ahead. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana kugira ngo Imana izobazamure mu gihe cyawe gikwiriye. The Bible says, humble yourself before and under the wings of the Lord so that God may lift you in the due time. Kuba Mariya yararetse Petero akabwiriza ntabwo bizigeza bimukura kuba nyina wa Yesu. The fact that Mary allowed Peter to preach did not deprive herself of being the mother of Jesus Christ. Abantu bazagira ngo nibicisha bugufi ngo barava mu myanya yabo bari basangana. People often think that when they humble themselves, it deprives themselves of Ariko their iyo mubicishe positions. bugufi ndetse abayikubirije icyubahiro yarasangana. When you humble yourself, you multiply your honor, your glory. Mwuka wera aramanuka. The Holy Spirit descended, Arabwiriza Petero asomye hepfo. and Peter began to preach, 3,000 converti aho. and immediately 3,000 people converted to Christianity. Barabatizwa, They got baptized, barihana, they repented, bakira impano y'Umwuka wera. and they received the gift of the Holy Spirit. Ikimenyetso cya mbere rero kiranga abantu bakira imbaraga z'Umwuka wera. Number one sign for those who have received the Holy Spirit, Baza bihana ibyaha bito, they repent small sins. ugatangira no kwihana ibindi byaha abantu batavuga ko ari byo. You start even to repent sins that other people regard not to be sin actually. Hari igihe ujana n'Imana ukagera ku rwego Imana izi gukosora n'ibindi itaratangira gukosora abandi bakiri inyuma yawe. Sometimes in your walk with God, God will start to correct you things that He doesn't even correct kubera others. ubushuti ufatanye n'Imana nka bwa bundi bwa Lazaro Yesu yavuze mu cyumweru cya nyuma ngo nzokimara kuyu Lazaro umwe wari ufite bashiki babiri icyumweru cya nyuma yaravuze ati ntabwo afite ayo benshi ariko inshuti yaje iruta izindi zose n'uyu mugabo nkozo gucumbika ahagera ku wa gatanu kugeza apfuye. When you have great relationship, great friendship with God, Maze nibaza nk'ubu Yesu yovuga ngo agiye kurangiriza urugendo rw'iwe rwa nyuma icyumweru cy'iwe cya nyuma i Kigali yocumbika iwawe kubera ubushuti mfitanye. I was asking myself, if Jesus said that He's going to finish His last week here on earth, here in Kigali, who would He choose to spend this week in? Uza amagambo uzuvugira ku munsi mugiye gucumbira abashitsi bo mu wawe ifizi nani kuva mu mfuko. Do you realize the words you say when you are cooking for visitors? Ariko Yesu aravuga ngo kubera ubushuta kubera gukundwa n'uriya mugabo icyumweru cya nyuma zogicumbika kuri amo. But Jesus said, because I love Mr. Lazarus so much, I will spend my last week here on earth at his house. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu yahagaze kwa gatanu. Jesus arrived on Friday, Kwa gatandatu aje muri Sabato. and on Saturday he went in Sabbath. Cumi n'uwa munsi yatsinze umugozi akubita abantu bamwe bari barahinduye isoko kuko nyine namwe muzi imitima ya bamwe bahinduye ikanisa ibindi. And the Sunday was the day he cast out people from the temple of God. Arazagira muri mugozi Yesu ngo yaramuzinze n'ubu urazinguye ku bantu bameze nabi. People usually think that thread Jesus used to cast out people. Some think that Jesus gave. Bwana asifiwe. Hallelujah. N'ubu Yesu umugozi arasharuzinguye ku bantu bose bameze nabi. Baracyakubita. Jesus still has that thread, that rod. Uko barozi barakubiswe. Witchcrafts are being stricken. Abicanyi barakubiswe. Killers are being stricken. Abe nubwo ushaka kwiha amahoro kaho yafite ndabifite. Even if you may want to hold peace with yourself, as if you have. Sometimes you meet a person who is very fat, and they are fat because of the money they stole. If you see a person who is very fat because of the money he stole, you must know that they have no peace.
kuko umunsi bazamufata because the day they catch him, n'ubyo afite uzasubirayo. he will be thin. He will start to grow thin. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bari hano They repented. aravuga ngo ikintu cyambere He told them the first nuko thing, muyane imitima yanyu igakira uwiteka you must repent of kugira your ngo sin. mubone ukuntu mwakira imana y'umwuka wera. You must receive the gift of the Holy Umwuka Spirit. wera iziza mu mutima w'umuntu. There is no gift of the Holy Spirit Utariyaga ibyaha. if you have not repented. Ibyaha n'ibyaha kugira faze nyinshi. Repentance has many phases. Cyane no kugira n'ibyaha barya abantu batarakira mu mwami Yesu umwami n'umukiza. The first phase is to receive Christ as your personal Lord and Savior. Faze ya kabiri ni ukubambwa ku ngeso. The second phase is to be crucified for your deeds, wicked Ku deeds. bantu benshi bamaze gukizwa For very many people who have believed already, dusigara turutanwa guhinduka ku ngeso. we are on different levels of dying or being crucified on our weakness. Twakizwa tugasangira umusaraba wa Yesu We may be saved and we share on the cross of Jesus Christ, ariko umwe akaba atabesha undi ari none akibesha. but one of them will live without lying, another one will live with being a liar. Abantu bihane People should repent. bakire Yesu umwami n'umukiza They should receive Jesus Christ as their Lord, ariko bafate n'urugendo rwo guhinduka ku but they ngeso. should also take this journey of being transformed. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Barihana They repented, arababatiza he baptized them, bakira imbaraga z'umwuka and they received the power of the Holy Spirit. kugira ngo niba ukeneye imbaraga z'umwuka wera ko ziza mu buzima bwawe. If you need the power of the Holy Spirit to come into your life, Mbere kubanza gukubura umutima wawe winjiza amaraso ya Yesu wugurure neza ifunguzo neza umuryango wuguruke neza umutima wawe ukinguke neza imbaraga z'amaraso zinjira mu mutima wawe wihana ibyaha wezwe kugira ngo imbaraga z'umwuka wera you zinjire mu have buzima the bwawe. first task of repenting, opening your heart wholeheartedly so that the power of the Lord may come into your heart. Cyangwa no kwihana ibyaha. Number one thing is to repent. Ikimenyetso cya kabiri The sign number two ni ukubabarira abandi. is to forgive others. Niba Yesu yaratubabariye kandi nta byaha afite, If Jesus forgave us, wowe ntuzanirwa kubabarira abandi kandi nabo barakubabariye. why don't you forgive others? Ubu nubona iyo umuntu atangiye kubona ko mugenzi wawe ufite ibyaha byinshi kurusha ibye, When you start thinking that your neighbor has a lot of sin than you, nk'uko njyewe naba mfite ifuso it's as if I have a truck, a lorry, hanyuma nawe akaba afite igare and I have a bicycle, ikajyana mu muhanda uri w'itaka and they go in the same road, byombi bigatumura ivumbi. and they both make dust to Njyewe blow. ngahita ndega uno mugabo ngo igare ryiwe uri gutumura ivumbi ryinshi aho kurusha ifuso yanjye. And I immediately say, this man of bicycle is making this a lot of dust to blow up than my truck. ariko imbaraga z'umwuka wera zaje muri wowe But when the Holy Spirit has come into your heart, zizabe zikwemeza intege zawe kurusha kubona intege za mugenzi wawe. the Holy Spirit will convince you of your weaknesses than the weaknesses Impamvu of other uhora people. ubona intege za bagenzi bawe kurusha izawe The reason why you keep seeing the weaknesses of other people than yourself, ni uko icyo waguze atari icyawe, waguze mirwari ariko ntiwayiguriye, wayiguriye mugenzi wawe. you bought a mirror not for yourself but for your neighbors. Umwuka wera wakiriye Yesu ugufasha kwihana ibyaha n'ugufasha guca imanza. The Holy Spirit you received is not the Holy Spirit to make you repent, but the Holy Spirit to make you judge others. Kandi si uw'Imana. And that's not the Holy Spirit actually. W'amapepo. That's the evil spirit. Mwihane muhindukire. Repent and turn. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Imbaraga z'umwuka wera zazinjira mu buzima bw'umuntu. The power of the Holy Spirit will come into your life. Agatangira kwishinja nubwo yaba yambaye neza akavuga ngo yambaye nabi, akavuga ngo agenda kugusha, akavuga ngo ubuzima bwe ngo nibwo butumye abantu benshi basubira inyuma kandi atari byo. And when the Holy Spirit has come, you will start to judge yourself, trying to conform yourself Ariko to iyo the umutima pattern. utangiye kukwemeza intege nke z'abandi izabo ntuzibona. But if your heart starts telling you or showing you weaknesses of other people, Uzisuzume neza. you should examine yourself. Kandi abantu bababarira People who forgive, bazagira ibisaha bakabishyira mu maklasi. sorry, Ibisaha bazabishyira mu malevu. they will place sins in different classes, different levels. Akavuga ngo iki ngiki ngo nokwibabarira ngo ariko iki. They will say, this one sin I may forgive, but this one Wenda I umuntu cannot. wakubeshyeye umubare umuntu wakubujije ubukwe akavuga ati mubabare. For example, you may say, he who that lied to me, I may Umuntu wari forgive. watumye ndatasiyo zedete naje bakamanika kuri stati z'umwe bibiri. Mubabarire kwe. But he that deprived me from having a wedding, I cannot forgive. Ariko tubabarire ibyaha byose. But we should forgive all sins. Uko Imana yatubabariye ntacyo tutazabari.
natwe tubabarirana. Amen. Hallelujah. Uko Imana yatubabariye ntacyo tutazabari ko natwe tubabarirana. Let us forgive just as God forgave us. That's what this song is actually Ubarira saying. umuturanyi, Forgive your neighbor. ubarira abana, Forgive your children. ubarira umugore, Forgive your wife. ubarira abarozi bajya biwanyu muvukana, Forgive your witchcrafts in your bajya family. wafi bajya guturanya nyine. Your relatives who are witchcraft. Forgive them. batumye yanzu yawe tuzura neza. Those who stopped your projects from not going through. Babarire bose mu izina rya Forgive Yesu. them all in the name of Jesus. Amen. Amen. Ubabarire ucishe umweyo mu mutima. You should sweep your heart Wakira imbaraga z'umwuka wawe. so that you may receive the power of the Holy Spirit. Icyanyuma cya gatatu Now, sign number 3, ni ugusenga guhoraho. it is consistent prayer. Biravuga ngo musenge ubudasiba. The Bible says, pray without ceasing. Umuntu icyumba cyiwe kitazi amavi, A person whose closet does not know his knees, ibiro uza wirirwamo niba utarabipfukamo amavi yawe azamenya nani tapi yo mu kazi kawe. a person whose office does not know his knees, Kandi ucururiza the business place, hakwiye kumenya, bikwiye ku amavi yawe akwiye kumenyana naho. your business place, your office, and your closet should get acquainted with your knees. Senge ku manywa, Pray at day, senge nijoro, pray at night, sengera abatarakizwa, pray for those sengera unsaved, umuryango wawe, pray for your family, sengera itorero, pray for the church, sengera abashumba, pray for pastors, sengera igihugu, pray for nations, sengera abantu bose, pray for everyone, sengera isi yose. pray for the globe. Mwakira imbaraga z'umwuka wawe. Receive the power of the Holy Spirit.